Bantwana basezulwini ngiyacela kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuba lube seduze nami lungaqheli kimi ngisebenze njengalesi speaker ngikhulume indaba kaNkulunkulu ngoba le ndaba kaNkulunkulu inkulu uJehova ngayenza kusukela ekseni uze kushona ilanga. Cela ke Nkosi ungene kimi. Yawucela ke ngedlule esihlabeleleni amavesi amabili 2:21. Yeza Nkosi mina ngedwa Nkosi yamakhosi siyabonga Jehova ukungena enyakeni omusha ebese usivumela ukuba size kule ntaba eyingcwele yakho ekhenani. Nkosi yamakhosi indaba yakho inkulu. Sibonile sikhuphuka siza neno abantwana babantu belandela uNkulunkulu wabo unyazi lwezulu. Kukhona lapha sesizodundubala lapha ike yafika yahlala khona umhlangano ufike wahlala khona ngenhlahla bengiphezulu ngubuka wonke ngabona ukuthi inyazi lwezulu unqobile
manje umhlaba. Bonke abantu njengoba izwi lisho lithi nisebancane kabi, ngibonile impela ukuthi sisebancane. Uyangenisa umfula omkhulu. Bayabuza abantu. Njalo nje nina ngoJanuwari niye entabeni, isizathu sokuba niye entabeni yini? Size Phasikeni. Aziziningi impendulo kufuneka siphendule ngazo abantu. Kufuneka sibatshele ukuthi size Phasikeni. Levi 23. Levi 23. Ake sisuke esahlukweni. uJehova washo kuMose wathi, yisho kwabaka-Israyeli uthi kubo, imhlangano kaJehova eniyakuyimema ibe imkhosi engcwele. Lona umhlangano kaJehova umkhosi ongcwele. Le imhlangano yami, Lena imhlangano kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. osetshenzwa izinsuku ezisithupha. Phakathi kwalomhlangano kukhona isabatha, kukhona umgomo ukuthi kuyosetshenzwa izinsuku ezingaki. Kepha olwesikhombisa luyisabatha lokuphumula. Ithi ke usuku lesikhombisa njengoba silapha nje sisosukwini lesikhombisa, kodwa inhloso ngqangi esisuse emakhaya size Phasikeni. Lumkhosi ongcwele, ningasebenzi umsebenzi ngalo. Ngosuku lesabatha kufanelanga sisebenze imisebenzi. Abantu abangalazi kahle iBhayibheli bathi hayi usuku lesabatha alusasebenzi. Uyisabatha likaJehova ezindlini zonke zethu. Zonke izindlu zamaNazaretha kuyisabatha, nomunye kuyisabatha. Le imhlangano kaJehova, umkhosi oyingcwele eniyakuyimema ngesikhathi zayo. Leyo ke imhlangano kaJehova esiyakuyihlala ngezikhathi zawo, njengamanje njengoba sihleli lapha nje sikhuluma noNkulunkulu, silapha sinoNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ngosuku lwesabatha, kodwa sisePhasikeni bangcwele. Verse 5. Ngenyanga yokuqala, iyiphi lenyanga abangcwele? Ngenyanga yokuqala njengoba silapha nje, inyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa. ithi ngosuku lwe-14 kusihlwa. Akube yiPhasika. Namhlanje zingaki insuku? Isuku la-14 namhlanje yusuku lwePhasika ade limemezela ubaba ethi ntambama kuyiwe Phasikeni kuyomaywa. Angazi noma uyilungiselele yini, ngoba phela nengxabano seyinganga lokuba ingaka namakholwa ayanikizana. iPhasika likaNkulunkulu shembo engcwele siphuthando lokuba sithandane. Siphuthando lokuba sazisane omunye nomunye njengoba Nkosi yamakhosi usibekile nje eindaweni la sikhona. Hawo amacala amaNazaretha ayahlwithana, kodwa namhlanje siyesimayweni. Uzoya kanjani esimayweni? Kukhona indaba ekhona ngaphakathi kuwe. Awungifundele uJohn 4 verse 7.
Uzoya kanjani lapha la kuyiwa khona? Angithi wena kukhona iNazarethe ongalikhulumisi, angithi wena kukhona iNazarethe ongalixoleli. Uzomaya kanjani? Siphuthando baba oyingcwele. Ukhona nimshumayo. Wafika inkosikazi yaseSamaria. Man. 1:4 verse 7. Omkhulu. Omkhulu. Baba. Yeah. Awubheka abancane. Awubheka abancane. Osithixo. Oh no. Oh no. Bathanda. Asithandane. Manazaretha amahle. Manazaretha onyazi lwezulu. Asithandane Manazaretha. Ukuba uthando luvela kuThixo. Ithi lolu uthando esikhuluma ngalo luvela kuThixo wethu unyazi lwezulu. Sahluthahlithana kangaka kwenze njani? Othandayo uzelwe uThixo uyamazi uThixo. Ithi kodwa nothando uzwele uThixo uyamazi uThixo kuze kuphuma amathempela ngendlela engaqondile ngani ngoba uthando luyephi siphuthando shembo ingcele ongathandiyo kamazi uThixo. Ithi kodwa ongenalo uthando akamazi uThixo ngokuba uThixo uluthando. Ithi uThixo wethu uluthando unyazi lwezulu luuthando. Sibonile bantwana basezulwini uma ngabe siphuma ebuhleni lwathi bonke abantu ababhandishe inyawo. Abantu namhlanje bayatshekula abanalutho ngoba unothando. Wabonakaliswa uthando lukaThixo kuthina ngalokhu. Ngiyabonga. Vula Matthew 5:23. Oh, ukholwa kwethu webantwana basezulwini sizentabeni sizocela ubungcwele. Ubungcweleke bukhona la kutholakala khona. Ithi indaba mawunikela umnikelo wakho eLatini kufanele wenze njani? Uzakhumbula lapho kuba unecala nomfowenu. Lapha emathempelini akini endaweni emazweni akini. Namhlanje siyomaya namhlanje. Siyomaya namhlanje.
ufanele wena njengoba kukhona abantu ezweni lakini ongabakhulumisi kukhona abantu ezweni lakini ongabathetheleli uzongena nawe uzoya nawe ngoba incwadi efunda lapha ithodla owedla ngokungafanele ake siphume lapha sifuna neni bantwana basezulwini ukuze siyongena lapha ntambama sesi right ake sifuna naneni ufune naloyana owathi wena enhlizweni yakho wathi ngeke ngize ngimthethelele nangelinye ilanga ubusuthi namhlanje ngiyakuthethelela ngoba siyomaya What's up, come Alasako. Shia lapho umnikelo wakho phambi kwelathi. Awufanele ngisho nokuya phambi kaNkulunkulu uma ngabe ungabuyisene naloyo maze uyazi ukuthi ubani ongaphilelene naye. Uyazi ukuthi ubani lo ngaphilelene naye namhlanje uNkulunkulu akasiphi isibusiso sokuthi masehla lapha entabeni sehle sithethelelene singabantwana bonyazi qala uye ubuyisane nomfowenu ethi qala uye ubuyisane nomfowenu ona uyakuza unikele umnikelo wakho khona unikela umnikelo wakho ngoba siphambi kaNkulunkulu shesha ubuyisane noma ngalelene nawe ithi kodwa ke kufanele usheshe ubuyisane naloyo ongamthandi naloyo omangalelene naye ubuyisane naye asiphume lapha abantwana basezulwini sehla kulentaba sesingabangcwele amen sesiyibumba likasimende usha njalo ushembe athi wonke amanasale lakini niyibumba likasimende ezweni lakini niyibumba likasimende siyibumba likasimende amen uTushembe wonke amanazarethe awabe munye amanazarethe awabe ibumba likasimende kungabibikho kwehlukana hayi bantwana basezulwini sizocela uthando uNkulunkulu sizocela indlela eya ekhaya lona simlandelayo uNkulunkulu uqobo lwakhe amen ake ngidlule kule ndaba lapha uShembe ngambona khona ukuthi uShembe noma uthi wena akakuboni kodwa yena uyakubona kodwa okukhulu kunakho konke ngikhuluma ngothando lokuthi asehle lapha entabeni sesifunene uthi mawuya lapha nantambama la kuyiwa khona athe kumenyezela ungabi nasazelo ukuthi yebo ngiyadla kodwa ngimfuna umbhele mhlawumbe umbhele uzofika thatha i-tray la
awumfuni abese mukelisa abese qondana nawe ngqo uzokwenza njani silandela uNkulunkulu bathandwa benkosi enkulu esehlele banganaza ngesinye isikhathi lapha ezweni lakithi kwake kwaba nesikhathi lapha inkomo zayitshontshwa khona kakhulu uthi ngapha uthi inkomo ihambile uthi inkomo ngapha ihambile ngase ngikhuluma nomama ngangisene nomama leso ngathi mama ayiphungule inkomo nabantu abayizithatheli babheka ayiphungule mama inkomo wathi umama cha kulungile inkomo ungenza okubonayo umntana kwaphela insuku ezimbili noma usuku olulodwa lafika inkosi enkulu uthingo lamakhosazana lwafaka ijazi elimhlophe ngilele lwathi lalela la ungayidayisi inkomo khuluma ngoNkulunkulu okubona ulele okubona ucabanga okubona hamba nonyazi lwezulu kunjalo luyasibona nje njengoba sixabana nje luyasibona hayi bese ngizibaziba khona indoda eyayihamba ithenga inkomo azabuza uma uthi awukamboni ni kanti lo muntu ngithi hayi wema kufike uthingo lenkosazana lwathi ngingayidayisi inkomo manje ngisathule angazi ukuthi kuzokwenzakala ade hawu ngoba nje inkomo ziyebiwa kangaka kuzokwenzakala kanjani kulolelo sonto atebuzile ngathi ngibuye edolobheni ngafike ngamesa imoto ngase ngibuka iphepha ngangiphethe iphepha ngabuka iphepha kwase kuzingane yathi ugogo yakubiza ngikhuluma ngoshembe ukuthi thina njengoba labantu bengaka nje beshiya imizi yabo bezohlala la beze kuNkulunkulu uma ngene endlini kwethu la khona umama wayengasakwazi ukuhamba esabopheka imsipha le ndaba ngaze ngikhulume ngoba kimi iwusizi ngangibona ukuthi ngizothi ngiyayikhuluma bese ngiyakhala bese bonakala umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje ngithandazile ngathi ngifuna ukuyikhuluma lena ngoba ngazi noma ngabongani enkosini enkulu uthingo lenkosazana ngithandazile namhlanje ngathi ngicela ukuyikhuluma lena ngoba bengeke ngithi noma ngithunyiwe ngiphume ngapha kwayo ngesaba ukuthi ngizokhala uma ngene endlini hawu unina wengane nangu umfunzana lapha hawu yini ma uvele wawa bona lapha ukuthi malithu uthingo ungayidayisi inkomo lalazi ukuthi lo ngithi umkami useyahamba emhlabeni inkomo ngizozidinga hawu uvele wawa akasakhuluma ubuso bakhe bheke ngapha usekhiphe nje amehlo hayi kuye kubangathi ubangcono hayi kumqali athi kimi ngelinye ilanga athi baba ingane ushiya ingane engaka ukhona ingane engaka yayingabanyana nje mfana noma ngasakhumbula ukuthi ayineminyaka emingaka wathi ma ukufa ngiyakuzwa uma ukufa kungehlula wongibhekela uphumlana awu kwaya kwathi makusa nje kuseni lithi cha bathilanga wahamba emhlabeni ngezwe ubuhlungu engingabazi ngezwe ubuhlungu ingane ibuza ukuthi uphi mama sithi ngithi mina umama uye eGoli
uma ke ngihambile nemoto ibuye ibuza ukuthi umama athi yohlangabeza umama yini hayi bengiya ngigwemele indaba ngithi hayi angcwatshwe udlule ubuthongo bungafiki abufiki ubuthongo uma ngithi ngilele ngene ingane izobuza ukuthi umama uzobuya nini hayi bese kufika uthingo lifike esabatheni ngithi le nkulumo ngiyikhulume sakubonga thingo lenkosazana ngoba waba nami esikhathini esinzima ngihlala endlini umama akakwazi ukuhamba athumela ingane athi ake nihambe niyombheka ukuthi wenzani unokuthi mhlawumbe ngizothatha intambo ngiyifake emqaleni uma ngifika othingweni eDanhauser khuluma ngoNkulunkulu wakithi esimlandelayo oqoqela abantu abangaka kodwa khona abantu abadlalayo abasazonda abanye abantu ukhona abanye abantu abasathi mina ngeke ngimthethelele usibanibani baba ngahanjelwa unkosikazi washiya ingane encane manje ubuthonga abufiki phaka ngilala isithonga nesisodwa bese luthi uthinga hayi nazi ingane zami waphuma umgido wamakhosazana wehlwe esigcawini athi nazi ingane zami hambe manje hambe emgidini manje ufike ubheke unkosikazi wakho lapha emgidini kushela uNkulunkulu esimkhonzayo ngibuye lapho ngixoxela umfowethu cha bengiyobika lenkinga uyangazi mfowethu amabhluwe engwagqokayo sengiyawankamfula uyayazi le ndaba umfowethu athi hayi umfowethu athi hayi yilo lelo sesicawini sesicawini Sihlale esicawini bayikhiphe abaphathi ngolayini zize ngolayini zidlule lapha phambi kwami ngibona izitho ngibona imizimba ngithi hayi nansi kulandela enye ngithi hayi akuyona le cha akube yile kuphinde kukhamba komunye ulayini ngibuye ngithi cha hayi lapha nansi engcono hey bantwana basenguzulwini sinoNkulunkulu phakathi kwethu hayi bese ngiyibona kube khona amehlo amahlala kuyimpela nje ithi noma ijikela ngemva siphumela kulayini amehlo ami ngifune ngithi nansi ya utheni ushembe uthe hambe lapha emgidini yobheka unkosikazi wakho ngenzela laba abasivakashela ukuthi bazi ngempela ukuthi lapha thina siNkulunkulu uNkulunkulu esinaye uyayakha nemizwa ungashongo lutho bese ngiyaswela manje ukuthi ngoba phela kuyiwa ngemva lapha ngale ngemva kwamakhosazana kuyiwa anti bayababahana wathi uthi kodwa ngale wathi hey suka lapha emva kwengane ebese ngithi ukugudla ngithi ngoba kwakusho yena uNkulunkulu wathi angizokhetha unkosikazi ngithi ukugudla ngapha bese kuqhamuka uanti Mahlabisa athi mfundisini kade uhleli lapha ekseni nantambama umgido usubuye lantshini ulo uhleli la awubese ngibhoboka ngithi hayi anti nayi ingane eyakwabani lengane abeseka athi hayi ihlala noanti uDangazela
Oh. Manje uyayifuna. Ngithi ngiyifuna athi hayi wofika kimi ebuhleni ngoSeptember. Ukhuluma ngoNkulunkulu esimlandelayo engakhela umuzi. Kade ngigwema le ndaba ngingafuni ukuyikhuluma. Kodwa ngibuye ngixoxe nasekhaya ngithi kodwa le ndaba angazi noma ngabonga neNkulunkulu. Uma kuSeptember ebese ngiya ngifike ngoSeptember ayakhungwa amakhosazana. Abese uyayibiza udangaze umahlabisi ayibiza adayise afika athathe isithombe lesobuhlalo athi awunalo leli ibala nje sihleli nje siyabuka awunalo leli ibala nje ithaya nginalo athi hayi awuphumele phandle lapha eminyango ukubheke kahle ulibone iphume ngapha wenzethi ngiyibone kahle ayalele njalo ishimali wenzela ukuthi ngiyibone kahle hayi ebese yabuya ibese yavalelisa iyaphuma athi uyeneseka ngithi ayimbe la athi yimbe uyabona nje bangikhuluma nje ikhona la ngemumva la uyeneseka ngithi ngiyeneseka athi okay lungi uphuma umhlanga uye eJudiya mawufika eJudiya uyazi ukuthi mawuvale umhlangano kuyiwe esipholi ngivele ngiya esipholi ngivele bese kuqhamuka abashumayeli ngiyayipesheza abashumayeli bese bethamba mfundisi bese ngiyahamba ngiyabona bayabuya bayagiya manje bayagiya ngithi hawu ngamthola unkosikazi engumnike uthingwa amen abakhongi baya kabili abakhongi bafike bamemeza wabuya nezibizo ayithenga ibizo uthe ushembe ungazidayisi inkomo sekufike lapho manje ukuthi inkomo ziyosebenza zilanda unkosikazi ngixoxela nini nisivakashela ukuthi bonani ukuthi sinoNkulunkulu la shimile engingakwazi ukuthi konke kanjani awu ufika isikhathi sokuba uhlanganiswe abesethi omunye umfana nesitolo ngafa ngakithi mfundisi uma mncane kanti uzanini yithi hayi sisahlanganisa imali yebhasi athi ubanjwe nje imali yebhasi nje kuphela yithi nokunye kuphela kodwa ke okukhulu kuseyimali yebhasi yokuthatha umshado ado ngidlule ngihambe ngedolobheni ngikhuluma ngoNkulunkulu wami njengoba ngithi oshembo baba bami ngibuye angishayela ucingo wodlula esitolo ukhona unkosikazi khona incwadi akazokunika yona uma ngifika ngimisa imoto aphuma umkakhe anginikeza envelope ino 5,000 umsebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo hayi bese ngishusha kakhulu intokazi lena yakwamajosi ikhona la ngayinikwa uNkulunkulu wami pho sidlalelani sinoNkulunkulu ifike yathola abantwana abawu4 ekhaya amantombazana amathathu nomfana oyedwa bantwana basezulwini angathi uNkulunkulu angasipha uthando sithi mangabe sisuka la sisuke sesingabantwana bamuntu munye futhi sibe nothando kungaveli
likhona igama elikevele bantwana basezulwini liye lingiphathise kabuhlungu elihlala lithi awamanga izolo inkosi enkulu uThingo behlala luthi laba bantu basondela kimi ngemlomo nje sicabanga ukuthi kushiwo kwabanye abantu abangekho la engathi uNkulunkulu angasipha uthando lokuba sithandane Matthew 18:18 kukholwa kwethu kulowo Nazaretha ngithikini lokho enikubophayo emhlabeni uyakuboshwa nasezulwini uyabona nje abantwana basezulwini masingaphuma la sixoxe le ndaba yokuthi khona uzwani nami sibangani ebese sithethelelana bese siyahamba siya kuNkulunkulu siyothi baba sizobonga sesithethelelene naleli yathempela olingezwani nelinye nalo futhi lenze njalo ngiqinisile ngitheni kubophayo emhlabeni uma sivumelana emhlabeni sithi cha namhlanje siyawaqeda amagqubu namhlanje sifuna ukuthi siphumela singabantwana basezulwini nalo enikukhululayo emhlabeni uyakhululwa nasezulwini lokho esimanje besingakukhulula ukuxabana kwethu kuyakhululwa nasezulwini ngoba sesikhululile la emhlabeni ubani wena ongezwani naye ngeke kusize phela ukuba silosithi ushembe wenza ukuthi kanti asahambi kahle futhi ngithi kini uma ababili kini bevumelana emhlabeni ngento ethile abayicelayo bayakuyenzelwa ubaba osezulwini thina siyoyenzelwa unyazi lwezulu nyazi lwezulu sipho ukuthandana nyazi lwezulu uyazi ngeke ngabona mina amaNazaretha amadala obaba babethi mangabe kufika iNazaretha lingene ekhaya ahalalise athizana emkhosi athi angihalaliseli yena ngihalaliseli ingilozi le kuyiyona emphambulelo umuntu wezala wazolala athizana emkhosi namhlanje uthi na ufika ethempelini umshumayeli athi gudlu athi sitha thathi selula athi kafa hey naku ngibona ungedi la simenze njani haw umshumayeli ngoba de lapha nje useshonele usayobika kwabamphethe basethi hayi ningamenzile utho miyeleni nje ashaya inkonzo uzofuna uhamba vakela luphutando lokuthi lo muntu lethu uNkulunkulu la luphutando lokuthi lo muntu uzophilisa abagulayo luphutando lokuthi lo muntu uzoshaya inkonzo baphila abantu luphutando Petro 2 Petro ka isahluko esahlukweni kukholwa kwethu kulo
ngakho lahlano kubi uMnazarethe asilahle kubi konke kulonyaka njengoba sila asekhe simsulu abantwana besizweni nobuqili bonke nokuzenzisa uyazi ngapha ngakithi ngizoma nje lapha kuleyo ndawana ngoba lapha nje la ngikhona inkosi engibeke khona kwesikhashana manje amacala eNazarethe akuhlala ngani phansi kukhulunywa kuhlala ngani kuhlawulwe phela mafanele kuhlawulwe ngapha ngakithi yalapha kule verse elithi nobuqili bonke ngibone enye indoda ikanonga mchunu awusabona sibani yebo ithi wesibani silibulele iNazarethe lapho ngenduku kanjena nje silibulele iNazarethe lapho ngenduku hawu sibani unesibindi sokungitshela lokho athayi ilo silahlekelwa nje kanti indaba ikhona lapha kuwe hayi maNazarethe hayi mana singawumosha umsebenzi omhle kangaka umsebenzi omkhulu kangaka obatshazwa izwe lonke uma kungayisho makungakhona abantu abatshontshe inkomo lapha kanti lapha khona kakhulu angifuni ukukhuluma ukuthi uShembe wenzani sengiyibongele kuShembe kodwa ngifuna ukukhuluma nathi ngifuna ukukhuluma nawe nenhliziyo yakho abanye banjotho befaka iNazarethe abanye banjotho hawu manje kwenzeka kanjani uyibale zonke hayi maNazarethe ngikhuza njengomfundisi 5:14 sengiyabaleka abantwana bakaNkulunkulu bashiswa yila 5:14 Dama uyazi incwadi yami uMathewu sishunyayezwayo niyabona ukuthi nokukhanya kwezwe umuzi wakhiwe entabeni niyabona ukuthi nomuzi wakho entabeni na umuzi niyawubona umuzi lapha ekhenani kangiswini ungesitheke umuzi wakho entabeni ungesitheke asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha yebo sifakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini 16 njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo babone imisebenzi yethu elungile aze badumise uyihlo wenu osezulwini bese bedumisa unyazi lwezulu okade waziwa ngakho izolo masukwaziwa ngakho namhlanje okade waziwa ngakho izolo ukuthi wena unolaka wena uhamba ebusuku hayi shintsha ngoba phela lapha siyakhona sifuna indlela ekhaya sisho njalo sihlabele sifuna indlela
26 sengiyachina verse 4 26 Thukuthelani ningoni ngishayela isipikili ke manje kulaba abaxabene iminyaka amaqhubu eminyaka uneqhubu likholwa thukuthelani ningenze njani ningoni thukuthelani ningoni lingashoni ilanga nolaka lwenu lingashoni angeke ngimthethelele mina uzoyabala abalizo ntambama siyenkonzweni ningamniki usathani indawo ithi ningamniki usathani indawo oyebayo ya angabeseba ya kodwa akasuka khuthale asebenze okulungileyo ngezandla zakhe uNkulunkulu omkhulu wasezulwini shembo ingcwele dwala labadala mntu uzophephela kagalo kwathiya siyabonga Nkosi yomso buyisela umsebenzi wasezulwini ezulwini Siyabonga amazwi amnandi yesophe umfundisi Inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nama50 150 sizocela umshumayeli umkhonazi wasikhumbula ke yasola lesihlabelelo Nkosi izimbusise. Nkosi izimbusise mabangcwele. no chano
Asibonge. Kanhliziyo ezimashumi uvuse emidala imizi ehamba oyiseni oyisemkhulu seza umkhosi sahloma sayejudiya seza umkhosi savuka asabela sayenhlangakazi uphaphe lensingisi umabika izulu kuduma alidumi liyakhalalisa ebuhleni bamaNazaretha lihalasela imoya engcwele ofikile emhlabeni kubantu insingisi emajubane amabili elinye liyeswazini phansi lekwangwana enye liyaphesheya kwa-Israyeli kwabamhlophe abelungu abandlebe yikhanyilanga mkhuzo dabe ngezilamazwi oyifikela qathatha khona eThekwini eKingspark bambone sengaphakathi estadium abuke babala izibhidi umhlophe ondlebe yikhanyilanga umhlophe othenke wathi abantu abathethelelane thethelela mthetheleli uthethelele kade bekumise ngamlezi munye phuma etrongweni kade bekuvalela Ifudo wabeke kusasa. Ake ungahamba uyele mamalapana akumkhuhluzela isihlalo nje kancane khona eziqala lapha sifuna ukuhamba cela mthumele usiphamisele lesi sihlalo Matitosi isabathi phuma kulona yini Sekhula njalo. asikhule njalo ake sithamba kamele tsepeleni Sekhula njalo. khula njalo Yebo. uzeno bani khona uhamba naye khona lapha Ngifike nodadewethu omncane. ukhona leto Uzokwenza njani ukuze Uvele wafika into ethi angisukume ngimele. wasukuma Yebo. sibongele sisi? Ngiyabonga ngishemene ezilezulu ngiyabonga. Khona sengineminyaka emibili hayi awuzeneno manje yami woza sibona woza ungakhali woza Woza ntombi ebandelweni igcwele phela kuzokhale yonke indawo bakuphela ukunikela